Ngiyanibingelela egameni lenkosi. Amen. Ngini ninele nikhona nakulabo labangekho laba sithola nje ngekulalela lapha ku social media. Siyajabula kuhlanganyela eqinisweni lelivi laNkulunkulu. Ngicela ke bathandekayo sihlanganyele kubaseFesu sahluko 2 verse 10. BaseFesu 2 verse 10. Ngoba thina singumsebenzi waNkulunkulu sidalwe ngaJesu Kristu ukuthi sende imisebenzi lemihle. Hallelujah. uNkulunkulu layilungisa kuqala. Sine singumsebenzi waNkulunkulu. Singumkhicido waNkulunkulu. Singumphumela waNkulunkulu. We are because God. Sikhona ngenxa yaNkulunkulu. Sikhonela imisebenzi layilungisa kuqala. Sine singumsebenzi waNkulunkulu. Sidalwe ngaJesu ukuthi sende imisebenzi lemihle layilungisa kuqala. Akusimvama kuthola umsebenzi uthi sewufikile bakuchashile. Bathi uyadasati ukuthi sikuchasheleni. Bathi ubokuda nje sitawugcina sibona ukuthi utawusebenzani. Esikhathini letinengi mawuchashwa kusuke khona sikhala lesikhona. Sonke isikhathi mawuva umntwana atalwa lamhlabeni kusuke sekune assignment lalungiselwe yona. Umuntu ungumoya uhlala emtimbeni. Kungako kuJeremiya sahluko 1 uNkulunkulu uthi ngisengakakubumbi esitalweni senyoko ngakwati. Uthi ngavele ngakumisela ngakubeka ukuthi ube ngumprofeti etiveni. Uthi wamendanini lokho angakabunjwa asengimoya asengabonakali emhlabeni. Uthi uNkulunkulu ngavele ngakumisela umsebenzi. Usengatalwa usengabonakali. So mawufika nje lamhlabeni awufiki njenge tourist ukuthi utovakasha. Ufike ngoba uNkulunkulu sekunemsebenzi labona ukuthi nguwe kuphela lotawenda. Wasewenda liqiniso ke ukuthi ukwenda ngendlela yekuthi vele utowenda lo msebenzi. Mase utalwa ukhula ucala konke lokwendako uhamba empilweni uze uthola kuba lala ukhona khona ngoba uNkulunkulu uyakwati kumhola umuntu azafike la afuna kumbona akhona khona kuze ende konke lamisele kona. No mistake with God. Go delphutha uNkulunkulu. Bengi nalomunye kuleli viki lapha office ngathi yathi kuthini leli office leli azange sengilibhuthe empilweni. Angizange sengibe nefaith yekuthi ngiyawuhlala office lelisetulu kube nelitafula embi kwami. Kepha lo ngeke ukwende ngeke ungiphikise ukuthi naku la ngikhona khona. Lokuthi anguplananga kwaplanwa lemazulwini. Kwahlelwa. So ngubani ke lonemandla ekushintsha into lehlelwe uNkulunkulu umsundvu. Into loyibona ngathi useless. Ukubona kuntshuma nako kune assignment yakho. Kunemsebenzi wakho. Yonke into ledalwe uNkulunkulu inikwe emandla
ngesikhathi sekudalwa kwayo yaphinze yafakwa emandla ekwenta konke lekumele ukuthi kukwende. Wena nami masitalwa lamhlabeni sathola emandla kwathiwa you are blessed, increase, be fruitful, multiply. Saphinze sadalwa kabusha, sasinziswa. Kwaphinze kwathiwa sesibusisiwe kuKristu. Nyalo siphila ku-grace upon grace. We are more empowered to do exploits for God. Sinikwe emandla ekwenda lokukhulu. Masicabanga ke lokukhulu bazalwane, angifuni ucabange kakhulu ngekuba se-stadium noma ucabange ngani lenkulu kakhulu. Konke lokwenda ukwendela uNkulunkulu kukhulu kakhulu. Ngiko David athi ngafane ngibe ngiasha endlini yaNkulunkulu kunekuthi ngingaba nemalanga lathi inkulungwane anywhere else. Akasho ukuthi uma ngingafane ngibe ngumpriest endlini yaNkulunkulu uthi kuba ngiasha nje endlini yaNkulunkulu kukhulu kakhulu. Kukhulu kakhulu. uNkulunkulu akanalo liphutha lekukubeka lala ukhona khona lokukhulu ukuthi uthole ukuthi Nkosi njengaloku sengilala ngikhona khona ngitokwendani. Why am I here? Kuba seKolose 3 verse 1 na verse 2. Nangabe ke navuswa kanye naKristu funani tintfo tasezulwini lapho Kristu ahleti ngesekudla nangabe navuswa kanye naKristu ngazi ukuthi lenceko ikhuluma nebantu sebadukile. Ngazi ukuthi ihlangana nabo sebafuna tino tangalamhlabeni. Ngazi ukuthi uyabamisa uyabakhulumisa uthi hayi man nine ngathi navuswa naKristu. Phela nangabe navuswa naKristu, Kristu sezulwini. Nani funani tintfo tasezulwini. La akhona khona. Ngoba labavuswa naye kufuneka bafune kwalala akhona khona. Nangabe navuswa kanye naKristu funani ini tintfo tasezulwini. Tintfo niyabona ukuthi kunetintfo tasezulwini. Kepha kuthiwa sitifune la emhlabeni. Funani tintfo tasezulwini. Kusho ukuthi impilo yethu kufuna ike ibe ne shape silingise bantu labafunako. Bantu labafunako. Labafuna tintfo tasezulwini. Labafuna tintfo tasezulwini. And mawufuna kumcoka nane ukuthi ulahlekelwe ngenxa yalokufunako. Lokho sila kumbe silahlekelwa isikhathi sethu ngomcebo wethu sita sitohlanganyela. Akube sengatini yethu kuthi hlupha kuthi kube khona lokho silahlekelako ngoba siyafuna. Sifuna tintfo tasezulwini. Sifuna tintfo tasezulwini. Thank you Lord. Sifuna tintfo tasezulwini. Kanjani verse 2 uthini? Sifuna kanjani? Nakekelani tintfo tasezulwini. Ninganaki tintfo talapha emhlabeni. Nakekelani. Lokunakekela esingisini lithi set your minds. Set your minds on things above. Kunetintfo la emazulwini ebazalwane. KuJohane sahluko 16. Ngicela sesinake verse 13. Johane sahluko 16 verse 13. Kodwa moya weliciniso nakefika uyawuniholela kulo lonke iliciniso. Yes. Angeke atikhulumele kwakhe kodwa uyawukhuluma la kuvako. Uyawukhuluma kanjani? La kuvako. La kuvako ngalama emagama
Ezulwini kuyacocwa bazalwane. Tiyacocwa tindzaba ezulwini. Ngiko ke inceku yenkosi lapha ithi funani tindvo tasezulwini ngoba kuyacocwa lezulwini. Asifune tindzaba tasezulwini ngoba tiyakhulunywa tindvo lezulwini. Tiyakhulunywa tindvo lezulwini. Funani tindvo tasezulwini. Ngubani lo skopelako tindvo tasezulwini ngumoya longcwele. Lithangeke kakhulume ngekuthandza kwakhe uyawukhuluma lokhu lokukhulunywa kwezulwini. Bese uyasitshela kona. Kungiko we shall accurately fulfill our assignment. Slogo sethu nisivile moskuthi we are empowered to do what we were created for. Siniketiwe emandla ekwenta lesadalelwe kona. God has empowered you to do what you were created for. Nkulunkulu ukuphile emandla ekuthi ukwende lo wadalelwa kona. Ukuphile. Mangabe uNkulunkulu bekakudalele ukuthi udaba wesifazane wakupha onke emandla ekuthi ube wesifazane. Mangabe bekakudalele ukuthi iassignment uyayifeza ngekuthi ube wesilisa wakupha onke emandla lahambisana nekuthi ube wesilisa. Asikho sidingo sekuye emishinini uyotishintsha ube indvodza noma ube ngumfati. God made no mistake. Mangabe sewuyatishintsha uthuthele kube yindvodza noma uthuthele kuba ngumfati usho ukuthi God you made a mistake. Wenda liphutha ngisayolicorrect emishinini. Nkulunkulu akunaphutha lalendile. You are the best ever eplaneni la Nkulunkulu. Amen. Sibonelo ekudaleni nekufakwa emandla sikubona kuletinye tindvo endalweni. Thatha libhubesi. Libhubesi yingosi etilwaneni. Livi laphiwa liphimbo lekuthi malibhodla alicompete nalesinye silwane. Libhubesi noma imbongolo ingakhala akusonzeli nje bhubesini. And mzukwana imbongolo iyozama kuba libhubesi iyawuba stressed until death. Niyakhumbula mos logwaja ayofunza eklasini ayofunza iswimiology ayofunza kubhukusha kuswima waya eklasini logwaja faithfully ayofunza kubhukusha ema notes umthwalo ahamba yodadisha njalo makazi uyangena acwile abuyele emanothini njalo mangena waba stress for the rest of life. Wasuyafunza ukuthi ake ngiye eklasini la kajampiology. Mangena kajampiology abeva ngekulalela ahambe ayawukwenda angakahloli nekuhlolisisa akhanze ukuthi uphasa ngemalengiso kusho njalo uphasa ngema credits li class la kajampiology. Why? Ngoba wadalelwa to jump. Yonke into ledaliwe ifakwe emandla ekuba ngiloko ledalelwe kona. Lichutse lafa stress kusukela ekuseni lizama kudalela. Libona kukhukukade kuthengwe amacanza ngalapha abantu bayashintshana. Hawu ngitothenga amacanza ngifuna idazini ngifuna 2 dozen mine timali tiyangena laba bathe lichutse kimi akungeni imali.
ake ngizame ukutalela lahlala kusukela ekuseni lashona ilanga linebaphelekezwe kepha kude ngisho linye licanza kulomhlaba uNkulunkulu akendanga liphutha ngekudala wena. You are not a mistake. Uyathi ukuthi ulichuthe ngeke utalele. Ngokholo uNkulunkulu lafuna ukuthi ukwende but di-align naloku lakwendile waba ngokona. You are God's handiwork. Ungabi product ye photocopy. Khumbula nawe wendiwe nguNkulunkulu. Uphelele. You are sound. You are perfect. As created by God. uNkulunkulu asendele umusa ngekuthi kulokunye siyadalana sakhe lokunye lokungasiloku uNkulunkulu labe kakudalile. Ake simethembe uNkulunkulu ukuthi Nkosi uyathi sibe udalani la. Mina ngisangene nyalo angathi. Kepha wena wathi kangcono. And ngiyathi kusolo kudalile it shall win the race. Ngeke lokutawuphumelela. Ngalelinye ilanga si le la konetilwane khona eKruger some years back masihamba ke emahlathini siyatibona ke leti nyamatane letinye labo bomajampane hayi siyahamba nje siyatibona timbongolo sesikhanza libhubesi nzini lilele futhi lisithwe tihlahla sikhanza labanye bemile siyema nibukani bathi naliya nathi sema bomajampane bonke banenge sibashiyile kepha safika kulobukhosi sema alivuki lalala sema sathi nathi sitawuma ngoba sifuna kubona buso balo sifuna kulibona lihamba discover ukuthi wena ungubani uba ingosi la utati ukuthi ukhona khona awuse kuyo advertise kuthi nje libhubesi likayo ngikhona ngihlala kulehlathi no advert but kusuka umuntu ayofuna lona kuthi no ngiyanibona bomajampane but ngifuna libhubesi kwanyalo lilanga siyahamba siyolala lode liwash ahlayohlola seliphumile yini athi nayi imisebe yalo selitawuphuma bese uyavuka naletinye tilwane bese tiyavuka emahlathini mase tinuka ukuthi lilanga selitawuphuma lilanga liyingosi ku assignment yalo lihlala ligadwe bantu alisho ukuthi ngiyeta masinyane give me a week I'll be there. Give me 2 hours ndawuvela. Kuba ngumuntu lokumele ahlale agathe lona. Maliphuma, malishona iyachamuka inyanga. Nayo ithi sesikhathi sami. Iyakhanyisa ebusuku. I compete naletinye. Uyathatha into lesikhanya ebusuku. Kunemathoshi lamakhulu nalamancane nema-cellphone ayakhanyisa but inyanga ithi kude longathatha akhanye njengami. I'm in my own space. Enjoy who you are in your own space. Vani bunanzi baloku longiko kona enzaweni yakho. Mangabe uNkulunkulu bekafuna ube nelive ibhesi njengelibhubesi ngawakupha. Ungazami kuyakwethekela. It's sufficient what you have. Uma siphila ngekwati ukuthi ngidalwe uNkulunkulu, sitawuphila ngekumdumisa noma ngabe asicompetent njengalabanye. Sitawuphila ngekumdumisa uNkulunkulu hayi ngekhonona. Inkinga iba khona
masizama kuba ngcono kunalabanye stress siyacala. Wazi wazama kuba ngcono kunalabanye, cala stress lapho. 2, wazama kuba more powerful than you are now, utawuhlupheka. Nguwe lo tawukwati onke emathanga yala kangwana athi ngibonile bathe phepheni kusemathangeni. Konke la kunelithange khona uyawushayisa khona ngoba ufuna amandla lasemathangeni. Kumele ukuthi udade kuthi Nkosi, no matter what, I shall do the purposes of God. Ngidakwenda konke uNkulunkulu afuna ukuthi ngikwende. Ngidakwenda konke. Ifavor yaNkulunkulu yenele ngetulu kwefavor yebantu. Mine angithole umgwaco kuthi mina ngihamba kuphi kude la sake saya emgodini sayawufuna lilanga khona solo lohamba la dulo onke emalanga but alisizini kude lo lelanga lisaqhamukileni nje liqhamuke ngale alisizini siyale enjoy solo satalwa siyalishiya lihamba lapho. When you are fulfilling your assignment ngeke kube sizina. Amen. Mawenda lokhu uNkulunkulu la kudalele ukuthi utokwenda. Mawubuka labanye bantu kukhona laba ngiyabekisa njengabo labo modeling laba hamba ngathi bayephuka Uyathi mawuhlala ubukela labantu laba uthi yenkosi yami yene bakithi. Uyathi sina mabuka mina uthi yenkosi yami yene bakithi. Naye utiva ende lokuthite at that time. Uyathi ukuthi uNkulunkulu ebuhleni bakhe we are so diverse. Ebuhleni bakhe udale tino ngekwehlukana, udale bantu ngekwehlukana, billions of people, but kude lo njengawe. Wena mase ukopa kulomunye usho ukuthi awufuni kube nawe lamhlabeni, because you are the only one lo nguwe lamhlabeni. Angathi umfundisi Hlatshwayo ngalelinye langa kune assignment lengimthume yona noma sengihambe embili nje ke oyangicolela mahayisa. Uthi lo mzalwane mina lokwangenda ngete alliance. Hayi lokwangenda ngete. Kepha lebe kungenda ngivuke ekseni. Ngite alliance yindlela lebe ngiva kufundwa ngayo liBhayibheli. Ngahlahle emehlo nami ngumfundisi uthi akusinshumelo. Wathi hayi indlela bekufundwa ngayo bengiva ngathi onke malanga ekseni ngasheshe ngifike ngiyolalela nje basafunza. Loyo uphiwe igrace to fulfill iassignment. Loyo uphiwe grace for an assignment. Lengeke ibe substituted by anyone. uNkulunkulu uyasemuka lokwemichele lesifaka kona kusale wakhe. Ngoba akafuni kube nemuntu lotibongako. Ufuna ekugcineni kubongwe yena. Kuko konke lokudalile lokudaliwe lilanga sihlahla inganyeti tilwane kude lokuke kwacelelwa umthandazo kwathiwa ake sibe nemthandazo lilanga alisaphumi liyaphumela nje. Why? Line assignment alitsinwa ku assignment yalo.
Yebo, umthandazo umgcoka sithanazelane, but kufeza injongo uNkulunkulu la kunikete yona kufezeka kube natural ngoba you are empowered ngesikhathi ulethwa la emhlabeni uniketwa lawo mandla. Kwendekani mangabe umuntu alahlekelwa luhala lwaloko la kudele emhlabeni? Bese ngiyagcina ngoba khona lokunyele kumele sikwende. Ezekiel 28 ngicela ungicalele kuverse 11. Kwafika live lasimakadze kimi lathi, ndotsana yemuntu, dzinza sililo ngenkosi yaseTire uthi kuyo, naku lokushiwo inkosi simakadze ithi, wena bewusibonelo sekuphelela. Lapha ke kuhambisana neliqiniso likhulunywa kule nkosi yaseTire kuphinze kuthathwe leliqiniso leli libe liqiniso ngaSathane lobeka ngulusifa kuthi bekanjani asengakalahlekelwa ngumsebenzi. Empeleni mawufuna kubona umuntu lo wacoshwa mbambe emsebentini, hamba ubute Sathane, hamba ucoce naleyo ndoda leyo, itakucocela kuthi uyathi kuthini, ngacoshwa mbamba kude nalaba ngifuna khona nyalo. Ngoba ngithi ngiyangena kulo ngive ngegama lika Jesu, phuma. Walahlekelwe ezulwini. Wase uthi Jesu, nango kuwe emhlaba bona. Kude lafunwa khona. Wacoshwa mbamba. This man was fired. Why was he fired? Ake sewuve ukuthi bekamhle kanganani. Yes, qhubeka ke manje. Wena bewusibonelo sekuphelela. He was beauty of perfection. Mangabe ufuna kubona ingilozi lephelele, le perfect, nguSathane. Yes. Ugcwele kuhlakanipha. We have. Futhi uphelele ngebuhle. Ha. Wawuse Eden. Awume. Uphelele ngebuhle. Ebuhleni mangabe ufuna kubuta buhle, wahamba ubuke Sathane. Perfect in beauty. Beyinhle le ndoda. Nyalo nayo seyiphike ukuthi wazi. Ngake bewuma ungafuni kuma uyibuke nje. Mangabe uneliwash uyibuka kusukela ekuseni kusukela nga6 solumile liwash nalo ngathi limile kuyawushaya 6 kube ngathi ngi2 minutes solubuka lobuhle. Yayinhle le ndoda. Yayinjani futhi? Wawuse Eden sivanze saNkulunkulu. Yes. Wawuhlotshiswe ngawo onke ematshe laligugu. La matshe lawa laligugu ahlotshiswe ngawo kumbe machain lapha ye wena la matshe lawa laligugu lawa ihlotshisiwe le ndoda. Ayabalwa aziyephethe le ndoda futhi beyihlotshiswe nangeliphimbo lelimangalisako. Beyithi mayikhuluma uvuma ingoma kanti iyakhuluma nje. Kanti iyakhuluma nje. Labanye bethu bayahlabela uthi yona beyikhuluma uthi angambona ucabanza iyahlabela. Liphimbo layo belihlotshisiwe leni to fulfill i-assignment.
kuze yende umsebenzi lebeyiniketwe wona, kuze yende umsebenzi beyiniketwe wona, kuze yende umsebenzi beyiniketwe wona. Haleluya. Kwathi anginibuke nani nihlotshisiwe ngemaphimbo. uNkulunkulu angeke uthi ha ubeka inkonzo yakuhlabelela kana sikhona khona kahle uyabona. uNkulunkulu ubeka inkonzo yakuhlabelela kanzi ngisho labe keyboard inkosi yami bagcina babanga umsindo njengoba abatholi ukuthi kumele bathune kanjani. Sathane tindo betihlangana la kwebeka simathinsa linodi kunyakade because it was for God. Beku kwaNkulunkulu. Kwase konakala kuphi? Konakala ngesikhathi athatha lekumela kwendele uNkulunkulu. Wase uthatha ngekuthi lo nginako kunje kumele nami ngibe nebantu labalandzela mina. Each time uthatha kwaNkulunkulu ukwenda kwakho uba sengodini. Ugcina ungiwazi usaphila. Gcina nje kuthiwa wazi. Kwake. Why? Ubese sewuphambatisa tindo ucabanga ukuthi kumele kukhatimule wena. Wayibona Johani Ndzaba wathi ufanele kukhula yena. Nginciphe mina. Akakhule yena. Angehle mina. Bekabona abantu sebalandzela Jesu. Nami ningithandazise bazalwane angathi makuqhamuka Jesu kumbe ngendlela lengithanza ngayo lo msebenzi mase ngibona bonke bazalwane sebathi ibhuba landzela Jesu kube nje ngathi uyachamuka la nginibone nonke nithi vuthu kungabi inkinga ukuthi ngithi akakhule yena. Nciphe mina kufanele kusala umkami nendodzana akakhule. Kumbe nabo bathi hayi sisaliswe ukuthi sitokunika tikhiya. Akakhule yena. Libandla lingelakha ngithi. Alisile ngatimulo ya Aru lengatimulo yakhe. Nguye lo wenda umsebenzi and wenda kahle yena. Kepha kuyenteka bese sithanza lo mfati webantu kwendlula lo mnikati walomfati. Jesu ngiyona ndvodza. Libandla lingumfati wa Jesu. Licala ke kuthanza umfati walenye indvodza. Sathane la khona uyakhala kuze kube ngilamuhla. Wacoshwe emsebenzini. Wenda tindo leting 2:1 wathi angithathe isihlalo sami wacabanga abesacabanga wathi mangingabeka isihlalo sami silingane weva ukuthi nalolo lapha esihlalweni ngathi angaguca la kimi angisibeke ngetulo kwathiwa ke okay now you are fired. Angwadi uyawathi umbane usho njalo Jesu uthi ngibona Sathane wehla njengelunyazi uyakwathi gijima longaka. Gijima njengelunyazi non stop qoshiwe. Ngoba wabese umisuse abuser likhono laphiwe lona uNkulunkulu. Sonke sigifted sinemakhono. Kwangathi emakhono netiphiwo lesinato dingahlala timthumisa uNkulunkulu. Dingahlala timthumisa uNkulunkulu. Yes, akutholakala ukuthi kumele akhule. Uyathi ngisho sewuthunyiswa ukuthi uyathi umthandazo awubi lutho man mawungekho wena you shake things. Be careful ukuthi sihlalo sakho singabe sesisonzele esihlalweni salomdzala wethu insuku.
ngoba yena ukuphele ukuthi udirector iservice kuye kuthi bani bamati kangcono yena, bani bamati kangcono yena. Kwentekani kumbe unemuntu lomcelile ukuthi akakwendele engatheni bese umkhanza ulele embhedzeni wakho ngalelinye ilanga. Hawu lapha hayi ukuthi I was tired. Uthi umcoshisa kwaSathane. Ansi nawe ufike uphumule kulombhedze. Naye uthi udonsa umoya uyaphumula. Kuba njalo kusukela luthumo lolibheke kuNkulunkulu. Kufana nekuthi ulala embhedzeni wasimakathi. Yeah. uNkulunkulu akasiphe umusa etikwe musa. Kuthi sithathe emathalente emakhono ethu. Diphiwo lesiphiwe tona. Kuthi Nkosi akukhathi imliso wena. Angifane ngingabi nako mangabe kutawukweba inkatimulo yakho. Yes. Akube lithumo kuwe. Angifuni kulingiswa Sathane. Angifuni kulingiswa Sathane. Angifuni ukuthi godla enveni uNkulunkulu la ngibuse ngayo. Ngifuna ukuthi konke la ngiphe kona uNkulunkulu ngibe sibusiso kulabanye. Amen. Ngicela sisukume sitothandaza. Ngicela ngamnye wethu asho emagama la ngomthandazo ngalomlayedo. Yes Lord. Yes Lord. Ngicela ngamnye wethu a respond to the Spirit of God. A respond kumoya encwadzini yesambulo kuthiwa lo nendleba keve loko moya la kusho. Uthini kuwe moya oyingcwele? Uthini kuwe moya waNkulunkulu? What's your response? Ngicela usho emagama nje ngemthandazo lasuka enhlitweni yakho kulomlayedo babelo ngcwele. Let it be even today. Let it be even today. Let it be even today, Lord. Let it be, let it be, let it be even today. Oh yes. Oh yes, Lord. Thank you, Spirit of the living God. Thank you, Spirit of life. Thank you, Spirit of wisdom. Thank you, Spirit of knowledge. Glory and honor be unto you. Wena lophelelisa konke lokuqalisile. Ngebubandi ngekujula ngekuphakama kwenhlakanipho. Kalibongwe ligama lakho msindisi wethu. Kalibongwe ligama lakho msindisi wethu. Thank you, Lord. Amen. Amen. Babelo ingcwele, as we come to the end of this fellowship evini lakho, I pray for the fingerprints that will not be erasable.
Kutsinza kwakho Nkosi kumuntu wethu akamoya lokungeke kucishe. Ngiyabonga ukuthi Malo Ngcwele, our comforter, the one who came along, will continue to do loko mina nyalo sengifike esiphethelweni. Kepha wena, you have an unending ministry. Leyo ministry yakho yekuvuselela, leyo ministry yakho yekusikhweba nekusicondzisa. Kulokunye Nkosi uyenda silele singaboni singeva. Kulokunye uyenda ngebantfu lesingakabanaki. Ngiyabonga Nkosi ukuthi you shall fulfill that ministry so that we fulfill our assignment. I pray that we will taste the glory divine, the sweetness of your presence, the sweetness of your grace. Kuze sibhunyise umusa nanoma nguphi nanoma ngubani, that we may represent you well. That we may represent you well. Nami Nkosi ngisite kule assignment yekulungisela labangcwele kubahlomisela imisebenzi yabo. Oh yes Lord, yabo. Akusiyo ya Kwaluseni Alliance, akusiyo ya Pastor Richard, imisebenzi yabo. Lo wathi mawutidalela watidalela ukuthi bete bate uyenda la emhlabeni. Lekungiyona ngayo batawuthumisa wena. Siyabonga Nkosi kuthula kwakho ekuhambeni kwethu konke, and your unending blessings and life forevermore. We are thankful to you, Lord, now and forevermore. Amen.